Itomonintai inkanisani e Global Victory Mission narikito Bishop Simon Olegereku te seminar enaibon ontomonok a Prophetic Women Conference naitasheki mama Bishop Reverend Esther Simon tenebo o Reverend Mary Sapur. Iteru naina seminar ntarikini tomonoiset ometabaiki ntarikini tikitam obo olapa liongwan te kanisa onkonyek onkariak Olailupai Global Victory Mission te kanisa e Pastor Jacob Oletome te region e Overseer Ole Musanga. Ore enkalikioroni a guest speaker na Apostle Eda Madonye. There's a gathering and your marriage is the subject. There's a horrible fire. There's a gathering and the anointing of God upon your life is the subject. They will surely gather. Ore kulialikiorok na Magdalene Koili aninye cha lady otenebo Olea Tepela. Ore ilaranya lentumo a host artist na Lona Osidai, Joyce Timothy o Maria Sialala. Ore rore yoriko entumo na Joel Aretikita Moiset na keponu nkolongi tesiadi ena na kabukoki nanu enkiangerai tungani. Ore ilayo linyi ontoyenyi neibonisho. Ore irpayiani linyi neidetidet. Ore irbarnot linyi neidetidet nedol irbarnot linyi induat. Itomonintai pookin tenkarna olairoriani lang Yesu Kristo otu enorore enka.